Paksiming sutinchasya Jesucristo hamunang manta Jesucristo hamuktinmi Inti killan tutayangka Koylur kunapas kakamungka Ch'aska kunapas chawchirisqankanqa Mateo 24:29 Dios pasimi sutinchasya Jesucristo hamunanta Jesucristo hamuktinmi inti killa tutayangqa Hinaptinmi Dios churinta alto cielopi rikullasunchis Hatun atiwallipmi kayninwan huyupatapi hamusyaqqa Chaymi llapallan runakuna kay pachapi waqaykunqaku Chayraqmi uyarikunqaku Señor Dios pisinchasqankuta Chaymi llapallan runakuna kay pachapi waqaykunqaku Chayraqmi uyarikunqaku Señor Dios pisinchasqankuta Jesús mi ángel ninkunata kachamunqa kay pachaman Trompeta sinchita tukaptinmi llapan aqllasqan huñuykunanpaq Jesús mi ángel ninkunata kachamunqa kay pachaman Trompeta sinchita tukaptinmi llapan aqllasqan huñuykukusunchis Le animo al pastor Julián Borda en la iglesia Concacha Centro por Curahuasi, Abancay. Siga predicando la palabra de Dios, hermano.